Ke itse re ntse re bua ka buka ya Dave Ramsey, The Total Money Makeover. O re ha se motho mo le mong a tseba ratang ho sebetsa. Ehlile ha re rate ho sebetsa. Le ba ratang ho sebetsa ha re rate ho sebetsa hore fela motho o tshwarele letaka letsoho. Ha re batle ho sebetsa jwalo. Fela le ha ho le jwalo, extreme situations require extreme solutions. Ka nako nngwe re tlameha hore re sebetse haholo ho feta ka mokgwa re neng re ka rata. E le hobane jwale re batla ho rarolla bothata bona bo re se re ikentse ka hara bona. Fela le ha o le jwalo o tswela pele ya pe o bontsha hore o skebe ga batla ho etsa dintho tseo re di ratang ha re retire. Haeba o itlhokomela hore you are in a wrong career path, e change hona jwale. O ke wa qeta bophelo ba hao kaofela o le miserable o ntso etsa ntho o sa e rateng. Ntho eo o e ratang e ntse le teng le ka nqane fela o sa etse yona. O haeba re batla ho ha re tsofala, re be maqheku le maqhekwana a nang le dignity. Re tshwanetse re qalelle ho investa bophelong ba rona e sa le hona tjena. E le hore qetellong man motho o fihle teng with dignity. Hobane teng jwang kapa jwang re lo fihla. Jwale o bua hape ka taba ya university degree. Hore jo nna we university degree is not a guarantee ya ho tlo tswella bophelong mona. Ho hang ha se guarantee ho hang. Atsa university degree empa ile taba ya go fela tshwila dula dilemo tse nne mono wa mamela motho antsa bua a o fa exam wa engwala wa e pass. E fela ona mono taba ya mo ya hore na o tlo tswella jwang bophelong mo ke taba ye nngwe e ka thoko all together. Ha kgahlano le education ho hang. Ehlile education ke ntho e ntle. Batho ba tlamehile ba rutehe ya thusa ka dintho tse ngata. Fela re se kebe ra nahana hore taba hore ebe re na le di-masters, re na le degree, re na le diploma, e ke yona guarantee ya hore re tlo atleha bophelong. Ho hlokahala dintho tse ngata haholo, ho hlokahala dedication, ho hlokahala nako, ho hlokahala nako o ithuta le eng ka ntle ka mona. Ka ntle e seng ka university e tla o thusa hore o kene hantle mane moo batlang ho ya teng tsebo ho atleha bophelong. Ke dintho tse ngata haholo tse involved ha se taba ya university fela. Hape Dave Ramsey o bua ka taba ya ho fana. La o tseba ho fana ke taba ya bohlokwa fela o tlameha o bona le tjhelete o tsebe o fana. O ke wa fana fela o sena tjhelete. O hopole le story sa the Good Samaritan ka hara Bibele. Ke be re sa tsebe story se eno ho ja motho eno na sena tjhelete. Ho ja that Samaritan ona sena tjhelete ya ho thusa motho a neng a hloka thuso. Ke be re sa tsebe le story sa hae. Jwale hape o tswela pele hore haeba ha hona mohlang o etsang invest tjhelete ya hao, o tsebe ha hona mohla o tla ba le tjhelete. Fela la ho jwale bothatanyana ba ho ba le tjhelete gore ha o so na le yona he tjhelete ena e o so fitile methati ena kaofela, o hlokomele kotsi ya teng ke ya hore o ska iphumana o rapela tjhelete. O fumane o sa phele ha monate ho hao o le tsietsing o ya go tjhelete na ska mpa ya o ponyowa ya o lahlehela o qetella o so ba modingwana tjena. Le o tlameha o be very careful go se ka iphumana re ba le bothata bo jwalo. Tjhelete hape ha etse batho evil wa tseba. Ha etse batho hore ba be kgopo. Motho a santse a le kgopo o ntse a tlo ba kgopo o feta jwale ha na le tjhelete. A seng kgopo wa tseba motho a hantle le batho ba bang a se kgopo o ba hantle le ho feta ha na le tjhelete. Jwale Dave Ramsey o qetella ka hore motho e mong le mong a ka ba le tjhelete ha fela a follow the principle ya hore nang tjhelete e etsuwa jwang. Ha se hore o tlamehile hore be o na le thuteho e kgolo kapa o tswetse ka hara lelapa le jwang hore o be le tjhelete. Empa le taba ya ho follow principle